Ni mihang'o ya kuhe njanjo mahiu niguo kumagitira kumana na murimu wa muriru uria ukoretwo uragite mahiu hamwe na nyamu cia githaka kaunti-ini ya Naikuru. Kuringana na ndagitari munene wa mahiu mwena wa Moro uria ugutongoragia mihang'o eno nekirite mukonde ati ng'ombe iria cieriga gukua mwena uyu kiumia kihituku nicionanirie gukorwo na dalili cia murimu uyu wa muriru. Wakati sample ilichukuliwa ikakuwa positive for anthrax, na ndivyo tumekuja hapa siku ya leo kufanya ring vaccination, na tumevaccinate so far tumekafa ng'ombe roughly 1000. Arimi ni metikiretio kunywa iria no metheme kuria nyama cia mahiu maria mahetwo njanjo kwa ihinda ria kiumia kimwe niguo matikanyitwo ni murimu uyu. Na tunaambia watu waendelee kukunywa maziwa kwa sababu sasa tumechanja ng'ombe, na lakini wasikule nyama for the next 7 days kwa sababu ya chanjo ile tumechanja siku ya leo. Nimeranire guthie na mbere na mihang'o eno niguo gutigirira gutire na ugwatio wothe wa murimu uyu gicigo-ini giki. Riu mwihoko wa aikari ni ati murimu uyu ni ugukorwo ukininwo kaimana niguo kweheria wagagu uria ukoretwo ho. Handu-ini ha Kameme TV mutamburuko wa mohoro njitagwo Wainaina wa Kiarie.